Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Bersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasai ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simba dia idi, iba sukutan enda. Amin. Renungan si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, jaga pengeranan. Si bagini dok lapihan simba dia, imosi tersurat i Lukas bindu 6, ayat 40 telu, soh ayat 45. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-45 bagian A, bagian idok katani Tuhan. Barang i sejelma selo, dak ngo iya merpengilako merandal, kumerna ukur nai di merandal. Tapi barang i se merpengilako jahat, dak ngo i mengulaken jahat, karena iwagesen pusu peratenna jahat ngo. Bekita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Lot sada kalimat bijak. Barang pe kalimat si pande mendokken. Senderang kita mengkebeken batu mi laut. Oda kita betoh sadike bagesna batu indabuh. Barang pe leneng i dasar lauti. Bagi mangorana singgo kita dokken. Oda nung kita betoh kaderana iwagesen perukuran jelma. Ari si Darien, katani Tuhan, pesengetkan kita. Asa mende-mende mengeluarkan kata-kata. Bagi mamo soh ngo pentingna, nalako menjaga perukuran ta. Asa ibagesen perukuran taen kata-kata si mendena. Kumerna kala si seloh perukuran na. Pasti mau mengeluarkan kata-kata si merandal. Sebaliknya mango. Lot ngokala boy mencedai perukuran jelma, merkiteken kata-katana. Kumerna sumberna kan iwagesen perukuran na jahat. Si wagidi sering terjadi, kumerna ia merasa dirina si tuhunna, marang pe merasa paling benar. Logikana mau kita merpikir, ulang mau kita lupa mendahi dengan ta, janah si jaga mo, ulang kita memahan bernit ukur ni dengan ta, deket kebenaran ipe, Lot mendahi dengan ta si mengeranai. Sini pikiran na pelin bakune ia menang dekat senang. Oda ngo kadamen karina dengan. Perkiranan ta mungkin yang gak biasa. Tapi geut ngo kata-katan ta memahan bernit ukur jelma. Mela ukur enggo cedah. Biasana membutuhkan waktu jangka panjang laku pemalumkan. Pemernai kita pilih mo pengeranan si mendena, pengeranan si merandalna, si membangun, manang pe mere pengeranan si menguatkan. Asa si bege kala rananta masuk mi perukurenna, imorana si mendena, memahan perukurenna kuat, deket memereken pengharapan. Mersodip mo kita. Liasate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido, beli mo tendimu simba diai, dak tong memereken keteguhan, dekat gegobay nami nalako mengulakan katamu simba diai. Asa gelarmu kami pesangap ibas gelu nami. Iwagesen Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana. Engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permende basa imo, si masu-masu kita karinana. Njuan-juah mo banta. Shalom.